I pozdrav svima ljudi, danas igramo Zombie Anarchy. Ne znam kako se izgovara, ali svakako zanimljivo je. Svakako ja već igram 2-3 dana i zadovoljan sam kako mi ide. Pokupio bi sad ready to buy player. Ja to neću da radim. Onda, ajde ovo. Scout. Prosječno. Idem. I davimo na grupice. Nekako baš je lako. I sad. Brzo prolazi. No, to... Ajde, ubrzite se malo. Još jedno ovdje. I ovdje. I pobjeda. Ovo je lako bilo. Dosta stvari. Bonus runda. Dobro. Ne, ništa posebno. Samo treći level. 2 mi ne treba ništa napraviti. Ima samo dva spawnera. Već je jedan spawner gotov. I zadnje, još jedno uđu. Okej. Opet 3 ova prstena. Bonus onda. Dosta hrane. Hrane. Još dosta hrane. 60. Onda. Još jedno 3. Znači sam malo. Ne znam. Ovako. Ne mogu mi ništa. Ovo je iskreno baš lako. Ajde, odigrat ću još jednu rundu, pa šta bude. Moto. Onda ovdje ide za brzinu. Sve nas. I već je gotovo. 100%. Easy. Ništa posebno. Bilo nam zgodna hrana, ali evo vas. Kako ovdje dobijem mosta 165 brh. Volbosta. Ne veze. Malo su nepovređeni, ali izgledaš. Da mi malo tu, da bacim jedno ovo.
Arkadaşlar tamam ama kutuyu sonra susarmaya göre ne bitecek? Stop. Very good. Первым да победа. Искренне башаку. И ну что? Ну что? Ну что? Да. Ej, mislim da vi niste vidjeli moj kamp. Opet 12 i 6. Ne znam, daj čisto vrlo da upgradeam. On je malo... Da je ovdje upgradeam. Nešto to bi bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!